Fala tahtagir min ibadihi ahada la'allahu waliyullah. Maka jangan sekali-kali engkau merendahkan ataupun meremehkan seseorang, karena mungkin orang se'remehaki, orang se'rendahaki kaulun manjenengan, ternyata ini adalah belina Gusti Allah Subhanahu apa karo kakek? Siapa kakek? Anan siapa kakek? Nah, siapa kata apa? Seberapa ilmu? Belum tentu lah. Orang-orang kadang saya nyek madfu' indal abwab. Rubba at aghbar. Berapa orang obun compang camping. Kelampin do bedo. Bau tak nyaman. Madfu' inda kulli abwab, mun matamu etola ada semuka ilaba. Lau agak sama ala Allah la abarrahu, kengkeng kadang dua orang ini saya terima di Allah Subhanahu wa taala. Dua sahabat surban romo saya terima. Dua sahabat baru tak mesti kadang dua orang saya anggap orang rendah, orang remeh. Orang pun ngeremeh orang remeh ini apa? Orang saya rendah lagi belum tentu orang rendah.